Enw'r prosiect yw gwobr air di Caeredin ysgol Heol Goffa. Ni'n gwybod beth mae pobl ifanc yn cael mas o wneud y gwobr di Caeredin. So mae fe ddim yn deg bod pob person ifanc, sy'n modd beth sy'n sefyll yn ffordd nhw, ble maen nhw'n dod o, mae beth yw cefndir nhw o ran amwysterau nhw, mae nhw gyd yn cael yr un cyfle. Ond oedd eisiau felly bach o gweithio mewn partneriaeth wedyn rhwngddo'r ysgol a'r gwasanaeth ieuenctid i gallu roi'r cyfle na i nhw. We went canoeing, we went camping in Llandysford, and I really enjoyed it. I like doing skills, like it's good for me. Keep my skills is up. I like trying new things. I like this project because I make friends and it makes me more confident.